December ni kwa ni ngani sang ni som ni pakhat ani e Myanmar ram boina thu thar tek kan han puang chuak le pop mai dona tin khovel chanchin thar peng ver zet mai pani kan thlir tel bok don ni o ngai thatran ngal bor mayang February ni khat atang khan Myanmar se paiten mi pui sarkar nam thluwa thu neina an pong lak hnuin Myanmar ram chunga sipai sarkar du lo na le do dana lan tirin mi puin kong an zo mupa tual chung boina so sang zela wangin military council sipaiten tharum thoin mi pui chunga ral thuwa mancheleka khuwa tam tak khal sakin PDF le poisoi lo nu naw tam takan thata in tam tak ti luina in an khar saka van sang atangin jet fighter helicopter ta hial mangin bom an thlak boka mi puite an thlabar tak zetani Mizoram thenom Chin state thi ram ria kilometer zanga somjet in trom ania Chin state atangin zo na thlakte mani sahim na zonga Mizoram chunga mi singtel chu an thlantin MP le MLA tetelin anon tlan thame kani chung mimang angta chu zoram mun sanga tlomai pol NGO te le khotlang in kan unaw te tin du takin an tuam hlomeka mase Mizoram state sarkar ang chuan malakna lian ala omri lo Mizoram state chief minister pu zoram thanga chuan tu hnai mai khan India prime minister pu Narendra Modi chu New Delhi a muin chu tiang har sarna te chu asoipuya kan unaw zo fa mang angte chom dolan Mizoram sarkar kaltlangin central sarkar chuan tranpui atiam thu asoi India central sarkar lai pui chuan Mizoram ral tlante tranpui du hle ma se UN Refugee Convention of 1951 le 1967 protocol a signatory ani lo wangin direction in apui theilo ani aizol khopui chung le Mizoram hun sanga ral tlan mi singkhat sangli velin inhum himna andong meka Sweden sarkar palai te chuan Mizoram ma tranpui ngai te chomdon lan Red Cross Society kaltangin Mizoram a lo lu an tummek thu Chief Minister Puzoram thanga chuan a soibok NGO sang le Village Council te baka kosan por sang te chuan kan u naw te tan eile insil fente damdoi le tru lang te chu an tranpui mek ani Nimin Jing Dar Som le Minisom Level Khan Yangon Lamado Township NLD Human Business Group atel Dokin Mio in Changzona dor a hong chu kar vara chuangten an pong ka hlum ringot mai a hmuna athinhala a ngong apum le a o ma ten kapa a kap hlum tu te hi pio su hluto te ani an ring ber ani Second region Maniwa Khuatlin Ramchunga Maitel Communication Office te Sipai Office te chu balu bek manga hung ani chozela Police station le Maitel office kotzona lirthei bike le car te khalchak thei ali lo na turin dai danna da ani tak tu khit media in atalang Maniwa khomi pakhat chuan chiao bek te chu Maitel office kota antiang ur maya thir hling nei te po anjam boka office zona chuan lirthei atlan chak thei lowa thir hling neya dai danna an siam chumbuang changa hel kwal angai zel to nei tina soi chutiang bokin Rampuma police station le sipai in kulna kem te chu chiao bek manga hung ani ba ka alkadra barrel mangin invena siam ani de uvek thu hriat ani Yangon kho chung mi pakhat chuan police station zone thlen chuan hel kwal hra patla nangaya thir hling nein an hung kwal fura ngil te ka motor khalte ipo ani lo ti na soi Myanmar sipai sarkar hoya special court in ok san su chi chu kumli tang turin atia mase atan hun chung tu hi kumhnia ti toyani ong san su chi chungchanga thuthluna hi thotan ni khan apuanga kumli tang turati ani nuwa Myanmar sipai sarkar ho tu pai min ong hlai chuan kumhni tan ti in ngai damna asiam sakni in Myanmar sipai sarkar thupuang tu ten an soi ong san su chi tang turati ni ma se tanina an khung don nge mundang an hreng don ti ala hriat lowa sipai sarkar na an pong lak nuwa an la hreng ta chara tuna po khung be chu ani reng tho ani Anram President Lui Win Min po tang turati ania thotrani khan kumli tang turin tan ina anda ani po hi su chi an punang boka puania thu boi in ang ani
UN Human Rights Chief Michelle Bachelet chuan court thurem na hi asoi sela Human Rights him tum tu Paul Amnesty po in Myanmar sarkar thil ti chu soi selin opposition mi te chiu tumna le Myanmar a zalena rabe tumna ani ti na soi UK Foreign Secretary Liz Truss po in soi selin Myanmar sarkar chu politics thila an miman te chhuat thuai tu le democracy tungding turin an phut ti natakin an soi bok su chi hi sipai sarkar hian thu boi som pakhat lai an siam saka tuna thiam lo an chantina case pakhat chu COVID-19 rilen laia in khuak khirna dan bo chia puna ani nikum November thlan khan Myanmar in thlan pui nei ania November thla a in thlan pui an nei don lai hian in thlan campaign lai in su chi hian an mani chantu mi pui te lam hoin mai tumna March le face seal mangchungin ban avaya chu in khuak khirna dan bo chia an puna hi ani su chi hi sangkha zako somriat paku atanga sang ni som tleng khan lungina sipai sarkarin alo kung tuwa Myanmar democracy awm theina na abe wang hian khovel choi moina sang ber Nobel Peace Prize sial po alo dong to ani sipai sarkar an tola sang ni som panga khan in thlan bu se ania su chi ite Paul NLD in hena chiang takin an changa su chi chu Anram State Councillor anita a ma se komin February thla khan kan ria tho angin sipai ten thu nei na chu sakin sarkar na an la le ta ani kaya state chunga Burma sipai nunrong ho dole na tur ral thuam mitlom ngai te tho loma le silai somni paruk zat don ani thu kareni generation z army KGZ army chu nimin khan thu chua siamin an soi KGZ pola ho tu pakhat chuan he thil hi adikani sniper silai pani telin silai somni paruk kandonga mitlom ngai te suma le ania athar le ahlui po a impola silai mu ero kan lamamwa ronthon zel ro ti in mipuite kan gen choni tina soi kareni generation z army KGZ army pol chu brigade lia din ania brigade 1 chu air force ni in brigade 2 chu special task force brigade 3 chu military fighter pole brigade 4 chu sniper pol te ani thu an ho tu jingami bo sore an soi tun thlengin KGZ pol chu kareni army kareni national defense force kai hroina hnuai tangin kareni muna firfiak sipaite an labei chhun zom zela Myanmar rama mipui sarkarna alo din le ngei theina turatana beile tu ditang kai tak anni khovel chanchin tharangai nom zat mai pani lakhi thlir tel le teng o Indian Air Force IAF helicopter chu nimin ni laini khan ache swal hlau mai Chief of Defence Staff CDS General Bipin Rawat chuana helicopter hian Tamil Nadu State chunga Nilgiri Hills Kannur bulhnaya ache swal thu IAF 10 an soi ngala chan chuana kalpui ngalani India Ram Sipailal Ber General Bipin Rawat CDS hi anupui Madhulika Rawat baka staff tele official dangte po helicopter a hian an chuang bok Russia siam IAF mi 17 V5 helicopter a hian na thok pani telin mi som pali an chuanga General Rawat tatenu pa baka CDF Defense Assistant Brigadier LS Leader te Staff Officer Lieutenant Colonel Harjinder Singh te po an telti IAF official te chuan an soi he che chuana chui chiana tur thu pe khi chuangal ani thu IAF te chuan Twitter kal tangin an soya atira helicopter a chuang jinga hian dam chuang le hliam tuar anom thu official thu chua hian tarlan awmlo thung Sulur Air Base atanga Wellington huna Defence Service Staff College Wellington tlo tura chuak ania General Rawat hi India Rama Chief of Defence Staff ni in he na hi Army Chief ani nu in December ni somthum pakhat sang ni sompoko atangina cheltana CDS hi kumthum tramani General Rawat hi Dimapur Nagaland bula Lieutenant General ani lain February ni thum sang ni sompanga khan chita cheswala alo tel towa heta hian a him hlau thung he thlona cheswala chuang te chu General Bipin Rawat CDS te Madhulika Rawat te Brigadier LS Leader te Lieutenant Colonel Harjinder Singh te Naik Gursewak Singh te Naik Jitendra Kumar Lance Naik Vivek Kumar Lance Naik Sai Teja
havildar satpal le crew member pangate an ni kum som chungin Russia siam helicopter mi 17 a hian accident wangin Indian military sipai somriat panga zet an hito kum sang ni som khan Arunachala army base atanga thlok chuak chu minute nga hnu leka atla a sipai som pani an thivek sang ni som pakhat khan Arunachala sipai som pasari phur chu atum don hnaya a al zoya atla zuya sipai som pasari an thivek bok sang ni som pani khan Jamnagara mi 17 pani anin suwa sipai pakwa an thia sang ni som patum khan Uttarakhana che sualin sipai som ni an thi sang ni som pasari khan Arunachala tla in mi pasari an thia sang ni som paku khan Arunachala vekhian a he thina hi ero chu leilama tanga melma emoti wanga Israel Spider missile in anlo ka wang ani kan hriat to ongin nimin khan mi som pathum he thlona che suala hian an thile ta ani India ba ka hian Afghanistan Pakistan le Middle East ramte naw tam takin India ang tho hian an accident puina sa hle ani US le Europe ram siam a hian aman atlom ut chuaka wangin an leilo thailo thin ani ber mai a airframe le engine te hi 1975 technology dai ani to Afghanistan ina an nei hi US ina sangni songpali a lei sakte khania ama ero chu US sarkar eroin amang nu mi alo amamo lo em bokani mi 17 V5 fi India in sangni pari atangkan Russia ta hilein somsari vel akolmek ani Europe ramsom ni pasari jinga ram lian ber jinga mi European Union ramsom ni pasari jinga economy lian German ramchuan chancellor thar Olaf Scholz kumsomruk pathum mi anei ta nimena Olaf Scholz thi German Bundestag lower parliament a secret ballot vote in annem ngeta vote thla ki Bundestag president Barbel Batson hongin vote thlak dana puang ani kumsom paruk zet Angela Merkel chancellor ani na alo top ta a Angela Merkel hian politics solsan tumlo sela chuan akai soi party amo ama ngei po rorel tu alani zel arin mase komin September thla in thlan pui ma dai khan chancellor ni na cholsana tumhi alo puang to a ama party atanga chancellor tura candidate le party ho tu chu mi pui I zong le ngai na zong ani lo wangin akai roi party Christian Democratic Union CDU chu an chak zo ta lo ani chancellor thar Olaf Scholz chu CDU ho ten so che sarkar an sempui party ni in Angela Merkel kai roi sarkar a finance minister Hamburg kopui mar le German vice chancellor te lo ni to ania politics a ton thiat nga takani Olaf Scholz fian Angela Merkel kai roi sarkar ang deuh thowin European Union chak thatak din le khovela o chhozel atum don ani Olaf Scholz thi athopui party dang MP ten an vote ve khau lowa vote jasari pasaria zathum somkwa panga amuani an thopui party pani MP ten vote veksela chuan vote zali som paruk muturania ama dulo tu vote zathum pathum omin vote thlak lo paruk anoma chung ho atanga vote la chu jasari somthum paruk anita ani Olaf Scholz chuan Twitter councillor mopurna apom thu ranjiakin Bundestag president vote apuanin kapome tina changani Scholz kalhwai Central Left Social Democrat SDP party chuan September thla a vote mutam berin September thla in thlana vote mutam berin environmentalist Green Party le Business Focus Big Free Democratic Party tenen Social Sarkar coalition government din turin voi duelo anin biak nuwa anin rema Merkel kai roi Conservative Party Christian Democratic Party chu kumsom paruk nuwa EU pola antang ve don ta ani F2 pola antang ve don ta thung ani tun trum hi Germany rama Socialist Party 10 Chancellor Gerhard Schröder nuwa thuneina anon chanle na masaber ani party pathum ro rela thar chuan progressive agenda manga Germany ram kai roi antum don ani hetinga Bundestag in Chancellor atana Olaf Scholz an thlan nuwa Germany President Frank Walter Steinmeier chuan achena Schloss Bellevue official taka pompuina lekha pea suminua Bundestag ka kirle in cabinet minister somporuk anom don ani Social Democrat Party atangin
pasari Green Party train panga FDP train pali anom ron ani German Chancellor Scholz French President Emmanuel Macron EU Commission President Ursula von der Leyen te ramhroi dudang nangten lompuina thu an thon hlomani Angela Merkel chuan kumsom paruk tin lo na ni soma office a chuasana Helmut Kohl chuan sangka jakwa somriat pahnih atanga kware chung Chancellor ni in ni som ni parukin atling lo ve thung ani tuna Chancellor Scholz thian kum engza tak Germany ramhroi na hi thok theyang mo ole tun trom chu kan bu deuh nuai mai a hun a chep deuh leka tin keima voin lampanga ka lo buai phili ve deuh bok nen ti lo aya kan tia ti hian chanchin thar video kan on da sang mania viewer tan po ngai thla ka som mai theya kan bu deuh nuai mai a min lo sha thiam sam turin kan ngen chu mani tin viewer ten he nangen na han se vele sa mela ngai thla ron om view thina a kan channel mila subscribe saklo inom chuan viewer te jinga khan subscribe ti kamilo me saka milo subscribe sak ve ngai tun kan han ngen chuwa tin chumin huwa notification bell kha in me tanga ola inda don nia